busasa ye bia na waye fro braso a wo kwa high wedding gown and also the skirt or prince say no man for kan ho so moe o twegum efi la pass ena asem bisa ye de enam ne se wo be ye wedding a wo ye oba wo be kosre se mikunu enkoje obi coat no ahia mama ye wedding ana se wo be ma no wo be hwe ama wo yire a wo be ware no no wo be koje obi wedding atade na wo de aware na eja de enemremu na sisi ayewo mu ne de sa niema no entimi nye possible because they say asori kra amu kasa fan se wakoje wa wadanfo coat se wo de koye wedding a wa ye wie no be asori no mu ye hu asori nim my madam for me kun coat no obeji you no de ye wedding no na ye nsem bebre Ghana mu se de wo no se ka ware on be ma ware ye simple amoma ye oman ni mu ya tia se even kratare o she kra betimi a she e de aye wedding a ka problem bi ni ho by se obekwa koji obi coat se wo on fe nkoji coat no fe me ware de enye possible asori for no kra beka omo kra beka na wo ma wo yire akoji obi wedding gown e de abeware o wie wedding na na ye de wato apawa wa sorry dem ni yebo wachi enti ka me befe se no no na tare na enye wedding gown na ono na tare kra na obehye na ode beba na on be ye wedding na e simple things obekwa akoji obi de me de me wo kan na se aware de odo na de wal na isi a odo na ira enti te se de menua yi kan eno ana menso me fuane so e che se untime nkwaje obi atade se wo de ba be wedding enya adwuma so what I say because eni no odo na ira enti no niema bia wo pese wo ye den se wo kwaje obi atade ana se be ma no na wonya ahobo a wo kwaje atade de ana se oba no kwa untime hwe no so what I say enya de obitumi ahwe oba no enti me de mezuzu sa asuba no de emwa se wo kwaje obi atade se yo menso e from Augustine Ofori de na pastor na futu na o ma no e fa se ono no na okosre obi coat no de ye ne yire na kosre obi wedding okosre obi wedding and a wife wedding dress ne yire kosre obi wedding dress ne yire kosre obi wedding dress de ma e de ye wedding no first no tete no na even though udofu kura kontomle ni ade ni nyina no kura na yetimi etete kura de wale o but ne entisa na first no kura no ko wale kura na papa timi busa se udabua eya he so ho na nei se pa mla ye wo mu na wo se wo me kosre obi wedding dress e de ama meyire na o de aye wedding de mesremu a we de ano odin enya de a wo se itimi happen sa ade de wo ye na so ya hoboa de aye bibia ya hoboa na fa ye bibia ade ne ni ho a ebi ni ho na se wo kosra ade de abaye yi de me gidi se emwa efi se wo hwe actor ikura yi actor bi wo Nigeria ni kun kosre ekobo obesia e de beye wedding sa later oba ni hu ye no oba ni ja no enti ade de obeye ade a wo so oboa ho na wo ya ade no na ye fe and that's it omanfo adwenkyere eno no Adom Trotro no eye ma mate no ejesu se awe